Bhavan adamsın kini taşıdır adamku. Kazari bensni kavuşamı hinkay çalımını. Mukam tabu kini Bhavan adam buddhu devormanı dorazı 10 minut konuşamı bagi. Honorable Chairman sir, budget 2022-2023 ni i budget ni joraman mani kok sanani balaino khatungkha aboni purno samarthon naregoino ang kok sanai poilao 2 ঘন্টা 120 মিনিট misingo 70 মিনিট treasury bench opposition bench 50 মিনিট hingai 120 মিনিট जों कुरिबायखौ कुरिखांबाय बा स्टेपनि टायार हाय आबो गारि दिकिउ खिखलायजाक हायसे मातंसिब्ला जेफोर बसखांनि पांचारबो थेपादि उग्रनि पांचारखै थेपादि माहाय नं साना दे हंगाय आं मतारेनो सागुय दङ तामा सादं हिन तो आं अबनि बाजेटनि बिसिंगैनो आं साननि साथियावनाय budget to abo ani income no bahikle expenditure khlainai ani resource no bahikle management khlainai abo bo management khlaiye expenditure khlaiman bo for the development not for undevelopment abo seble ko o budget jodi sanani hengkai 2021-22 ni je budget hengkai ang oro kahamklai proper highlight mandak liya dinio manoniyo chini CM saheb saka last year 2021-2022 ni financial year ro 1054 koti budget abun 21-22 ni ekai mankha 543 koti taklai budget khlaika 5,548 crore 41 lakh 34,000 तार माने सेमागो 154 हंकाय ताकलाय 500 ऊपर हंकाय ताई 4.5% गोबां ताई 4.5 गुण गोबां जों ताकलाय पुटा फ्लाइका आबो नांकुब मानिनो हेकाय आं जेफुरपानो बाजेट हंकाय बाजेट मीन्स as per population ungu ताबो त्रिपुरा राज्यनि जे बाजेट दंमनि एज अ होल स्टेट नि असेंबली ओ एडीसी नि बिसिको जदि बाजेट हेकाय ओ जागा रमनान नांगो as per population हेकाय 1/3 जे रां दंमनि एडीसी नि बरो रबनि सेबानि बागे रहना नांगो चेयारमैन साहब ताई as per area हेकाय 3 भागे 2 भाग एरिया एडीसी जोंसिओ एडीसी नि टोटल एरिया 7132.56 स्क्वायर किलोमीटर ताबो स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव क्ले जे रहरमानी ओ अप्रूव बजट से उलखेर रहलिया अप्रूव बजट 154 कोटी रह काबुसु 54 कोटी बुफाना साका आनि पेंशन नि रां नगो 2000 टाका आवरिनाय बाबु हुमाले पेन सुबाया गोबा हेकाय 1000 टाका सिरिवो आबुनि बागैनो मिस प्रमिस अप्रूव बजट हाइन जागो आं स्टेट गवर्नमेंट नि आबो ताबुक से चुं ताई 4.5 गुण बारेनि चुंग्रिवो हंकाय चुंगि आबो माननानि हेकाय लामाबो कलकसिनि मैनेजमेंट खायना नांगो सिरि हिमनानि थांनानि बो बेसि कलक चुं मैनेजमेंट खायना नांगो रां नांगो आवनि बागै प्रत्येकटा जागाओ जों आरो रम खांगाय जिनि बरक बेलाय साफार खलायो तामा दिल्ली थाङो साफार खलायो त्रिपुरा भवन दंना हेंगा मामा तंया एडीसी भवन बखुलंगा नांगो चेन्नाइ थांनि बेलुर आरो जिनि दंना नकुरै
Jadi Guwahati thangde arabo Tripura bo mane no mama tong ya. Hotel bara matong. I amti ni bagai je estimate khlebani hengkai 3 bager 1 bag population ni bisinga hengkai je rang estimate khlebani Delhi ni sibi je state government mamani 31% ba 3 bager 1 bag percent ke totally rohana nanga abotai kuno plant mukumoi abo air mark je rohan maha hai this is for you hengkai tabuk sini abo je budget chung khlayo be expenditure bakai ungani ungya income bakuri ani oroni je income hege joto buidise ani noggan awa an khuri bu phangku simasa anmas matanya karan forester rok edc ni forest ni kuno right security revenue collection khlangani bu phangka beta angkai na tata ni malik khaibo awan bagani china engo jam chungno kaisa bu phangkai mani bukhatai to dangosu ganti noggan awa phang kaisa kaiban khuri kotor mangai tan mana forester rok se phaika nung forest department arab ni bu phangtano walai kha ochino boro nini forest nini bu phang hingkai tani ani ganti noggan asai ba ani ganti noggan asai mane ang si pusi ogo ang tangnai sini borok sijaya o abono tribal romno rock kha khaine baga no 6 schedule abone se chung buji di mai open plango gonga nogani wa phayoi tanoi ani telemura ni sakpa gato phalpai bani ora phaikai se wa phalnai dalal berom ja koise bogam sakeng thangla aboni bicarle sab khaina manchung ang khaina nangai ani je bufang phalmani ang right damaya immediately adc ni ha ba haising jodi kasiya ko forest department ni bisik dei jot bridge se ka khai thangmai nai proper kuno ni abang management ngia sung siwo good financial management and staff management is a good governance some good governance klaina hengka financial management na nang properly financial management se klaina hengka income security pa bone manage klaina income ke khaimani jaga tongo jemani fishery department to shortcut government registered pukur tongo or pukur proper management in including dumbo hengkai sungaron nukha financial plan for further activities abo tamani upor nirbhor khainai saving borrowing spending chung bono save khainai boroni chung tubunai tubuoi chung save khainai toni khan ke se bo jaga plan khainani khlaiya o jaga o chung jotno arbo adc ni chini je council chairman honorable cm chini em LDC rogni beton bari nani bagai oro chung bill betul kha angaro nai neman le deputy cm ni khai bung se puribla deputy cm denkane em se deputy cm ni grade okay member ni bung tongo kini nominated MDC ni bung bugroi aba member ni chung ri khobjak no saibya to chung bari ni nai 60,000 70,000 80,000 बारे नाय बारे माने लगे लगे बहाय अब फाइनाय रा स्टेट गवर्नमेंट रांग रहर का हंगै से सुं बारे नाय ताबु जे चाकरी तंगमनि ओ चाकरी नि रांग रिनानि फाइनेंशियल अप्रूवल मंद चाकरी बुसु आबनि सेमिस्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट नि रांग रहर नाय जे फाइनेंशियल अप्रूवल मंद या बरो रबनो चाकरी रिवय जे तंगमनि दिया ताबुनि रो पे worker of money boni to development scheme ni sitangnai tabu financial approval manjak staff busubang dab ni temporary ba part time staff ni songkha busubang hikai bong ni songkha bu komya development scheme ni rang thang tong hikai nung bahaka tokiti songno nung aro nok tangri nei ba awan bagana ani pocket busutong ani thani busutong income source bakhai income source se ani bondo khlai di to nikha tan bage hikai nu income khlai lama bondo jini aro forest department ni antini sumpur nukha jetama
noro office ko range office tongo subdivision office tongo mini divisional office tongo but without revenue power puri hinga batam khaimani ba je ani department no je कर्मचारी रंगनो जे activities clay sungrang limani output sechini phaya auba directly indirectly